Subito yani vakamalua ela vakadengu. Specializing in your need. Pinaka tumani ka kurucing nonton benda numero saya na kami ko bikin kita sa nanre benda minibus oni sama cuma mana VTFM 92.2 FM na lomani nomani minibus didi buti kono tol ningon sal kono suba no sori corridor bikin tel kan nanre benda minibus oni didi cuma mana sesepara moni ngol mana korturang lebe suba se suba moni ngol sombukin asa sesepara ndom bulu benda tal kan nanre benda minibus do didi buti ngor na mba lautoka route kekem donan rebeni minibus ndo titi chukumai korbo no sorry korbo na bebo no ketanga ana be tol ningon sar go beti de kichukin na minibus kekem nin rebeni taxi rebeni basi ni sama chukumai na VTFM 92.2 FM ni sambulo bina kana VTFM sur nambelo ana be to koni bina kana Total Energies service station. Bito cuma main namu kere sere, Pula main na comment, nana mu kere sere, orang kaya willy kan. Belum naka Susan Lewai Alena Vale Kambu Mosayato belum naka Kitione Langi Bala ni sam belum naka Mimi Lotte Ratu Dina na boleh benar sama satu my Radcliffe my Victoria Australia.
Pinakana vonga na tumoy cookie and ay tala no kilo may ngalo. Boy tini kalima na miniti may lima na kaloko. Mula pinaka Susan Leway alen na vale kambu bo sa ato mula pinaka kireti ko na sir kataraba mengay mbau nanumito may kina berto na nong kungone o Mariana o Naomi o Faith o Pedi o Lesi borong sa chuk may marata may welo. Kung mula pinaka kitio na lang ivala mula pinaka may kungonga na Long Investment Fiji Limited at sabu matata na naman ibang karabi may pinawali usara nimilote ratundina mula pinaka kireti ko na sir katarabang ora mikito ngay bono na mekena na sama sartung ko may Mildura Redcliffe Victoria may Australia mula pinaka semi tiko itonga may town rom mula pinaka Ben the Morro mula pinaka ngongay Kiasi mga mula taltungan ni Ana maraman ni tambuhan ni mula pinaka Tomu Hoyt kireti ko na sir katarabang ora mikito ngay bono na mitunga may kina may Kola Maria Ndikobe mbulare ngonga may nabatu kumula may mboa nasunini Allen sernga boro to kichungore menga mbau no mikena na marama ni nabatu era tali chungo enaolo enavatu kumbulau mai mboa mbulare mbula ka semi tiko itonga baka ni bina katuani na kabina kanikuwa ka baka ni bina kataltunga ni be vondo twikete ana marama ni tambua ni mbula bina kabina bole na samsar chung mai koro diri mai nausori VTFM 92.2 FM kono manitoka ni Mike Rando Domon tau ng domon ni sab aurongota Peke manila sa sugo chigo na job sa moto chigo na minibus na taxi ke nang basi mo sangkay leso ki vale au sa baon ni pinakatuan na ngay leso ki vale saya lihat bisa saya busa lagi romu bisa saya wewe ningo sungguh naya damu Iko salaki wakawati tale nungung dalomani Laba soti nambala bumi kena iloku Roho takita ni wakayawa mnogu iyau Isanongu mula sanrangali wakandua Mau wale nasiliva ke inakoula Pinina tisa Up here at HQ, Water Authority of Fiji staff and HQ, Justin James, Pulavenaka, brother. Epeli Kamunanga, Pulavenaka. Weh, Epeli. So, onogo taingori. Sedi Mbatialo, Pulavenaka Turanga, Onamit Konaserangori. Be irana kasi ni buli kiada sana. Bisa saseabu esangu mebakana kamu Baike ngumate wale bonino anda malabu Isa sabakana dambeleni bulana matabu Isarania inilakin romu eka utu Bula benaka epeli kamunangan reketi rua Se epeli kamunanga korda wiri sampai kalira kitani Embeleta mekangita wabanu andalomani Beke meninan reba ni lori Onin reba chukuna kabina ko nanomuti ko nanomulori ngori era ubewe kani binaka ke Total Energies Substation ni via pamuna dhanya na taya ni via tawa na wai refill mbaka na engine oil sana brake fluid sapa binaka na ilo na venga rabi tabaka tutun menga rabi kin nanamulori elang karabi baka binaka ve Total Energies Substation
sampai kalira kita ni Pembelata mekang ito wabanua na lomani Sengana iya uwena nongulolo yani Pinaka tumani ka bakuri na muni na numina sere en sere katarapa mena numi matakino Justin James. Sama chukumengo and Water Authority of Fiji staff HQ subang bulu pinakatalanga na wakon hindi pinakatuan ni epeli kamunanga kordawiri. Sa bulu tuan ni ko na kabinakani ko epeli kamunanga sedi M Mbatiala bulu pinakaturanga meron na numi chukana sere ngoro ire kita sarang kasini buli sere sei ni rokomat bulu pinakakere tunga sere katarapa Mengay bau na numi tumakina na ngani buli ni BPHC en Delay Saweni. Abang ni pinakatuan ni na kabinakani ko tamay lome sai valoloma bulare mai ngonga in nalolo sabu kereti ko na sera katara mo mengay bono no mekina pakabite dini o manasa kay Audrey bakambimbi bi nautili tinay senikau te senikau chungo sanibale mbulo binaka kitio ne langibala mbulo binaka veneno mitu kare momo chekope nangere mai sabu unex kanamata leva ilangi kereti kono sera katar mo mena kay bon no mikin na dorbo ratole dabu yang kona itabuki mai kandabu no pon ni binaka taltungan na kabinaka ni ko sa anu takin indo makaturang karabini tabi na bibal ni kuro kede sara nimbulo binaka na maramatina pinapakali po na pakumbutay ibang ekabi Ngona iwasan ngona ni vena numi na sere na VTFM sur nambilo kay Total Energies Substation. Epeli. So, kunindo umba di ba kaliyali dos chiko. Epeli kamuna nga korodawit. Pinakanitala na balata na pala ni Navutu Georgina Lendua. Sampai buwan ni kinagawin 5 na miniti.
me 5 talang anak lok. Vena kana iwito tinga ni wabo kini pende no men sere Rudi Vicatore mbula nakwa opananga sere katara mor menga imbono no mengakina e na korro ona bure wende na maneta siri rolo matuani o fong ingaloa serua e peli kamunanga namuni raitungori pambamba sao o korro da wirito do saranga mbula bena kan nambo Junior Mac nimbula bena matakali akanisi Johnson nimbula bena kangonga i Australia Sydney Campbelltown bena bale bena sama chuma kina akanisi Johnson asa Eli Rokotui Wakaya nimbula bena katikina sara tarungi kuchiko ira nandawai mai Vancouver mbula bena ka asa Eli Rokotui Wakaya bena bale bena sama chuma Vancouver ana kabini ko ana marama ni tambua ni mbula binaka e koro diri na usuri ngango Joseph ya vita vatu kata mbula binaka ere tiko na ser katara bangori menga imbono no mikino Joseph Dixon ngonga e tombu nrau farm mai tabi uni viki muni talga na sang ni tabuti rau na damuni na kabi na kendai bina wale buna sema chumai Ela o ni vena no mena ser. Tamo kabini bina wale buna vito kuni bina kan ni Total Energies Service Station. Sana namba talanga kino nando vena no mena ser pata ki Total Energies. Bina wale buna nama katala na kabini mataka mana vima mana ba kinalima. Namuni toka ni Mike Randua. Let's get behind the clouds and get together. Let's roll and move.